Bismillahirrahmanirrahim. Tuang dulu dulur dihaturanan ka ambo dalem pamamat paoleh sareng saderekna supir Cihanjuang. Aduh tuh. Iya lah ya. Iya teh naon ngaranna teh udang lah. Ya udang. Ya naon toge anjir toge yang toge nurutan batur atuh hayang dahar di video tuh perkadang lagi wah 30 siki dulur ada 30. Nah ini yang paling spesial nih, ini namanya ambo dalem. Ini namanya alpukat masak jadi alpukat tadi masak. Ini engkol ya engkol mah ambo. Senok. Ya sambal lah ya. Mantap. Tinggal nasi. Jadi ya teh kereka beneran abdi tacan tuang gitu. Kebetulan saya belum makan jadi mau sambil video. Bismillahirrahmanirrahim. Teruang sadayana. Engkol. Udah. Alpukat. Mantap. Udang deh. Wah, madep. Tahu. Ya tahu ya sang. Iya pengah lalaban paling enak engkol. Mantap.
Hmm. 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 Alpukat. Hmm. Banyak mau lihat, aduh, ambo, ambo, ambo. Hmm. 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 Lo kenyal. Hmm. 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 Enak. Hmm. 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 Toge, toge tahu. Hmm. 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 Yang alpukat. Hmm. 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 Ah, mantap. Masakan istri nggak ada duanya. Hmm. 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 Engkolnya segar, engkolnya segar. Hmm. Hmm. Ah, sambalnya pedas. Ah, ah, hmm. Alpukat digoreng. Hmm. Hmm. Nuhun, aduh ya bager pemajikannya. Wah, air minumnya air teh hangat. Yang, ya geser nanti Kang, yuk. Wah, ini lampunya kalurkan. Terus, 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 terus. Ada tuh kan aksen ada tuh, belakang ada tuh, terus, terus. Ah, kayak, minum dulu, minum dulu, minum dulu. Hmm, segar. Hmm, hmm. Lanjut makan lagi. Ah, hmm, hmm, hmm.
toge. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Alah, segar. Hmm, hmm. Warga, cara biasa mukbang, cara biasa di Halkos Batur, loba gitu. Kenyang, kenyang. Jadi saya gak biasa kayak orang lain mukbang, makan banyak-banyak. Hmm. Ah. Hmm. Hmm. Anjing. Ah. Betul aing masih ngebledug Ah. Dahar deui lah. Hmm. Hmm. Ah. Hmm. 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 Ah. Hmm. Ini paling segar engkol, paling enak. Laban paling enak. Hmm. Hmm. Ah. Olahraga ya. Ah. Ah. Hmm. 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 Kalau ini alpukat matang yang buat orang tua saya, ibu. Dari dulu paling suka keluarga makan kayak gini. Alpukat matang. Alpukat matang, alpukat digoreng. Ini nggak betul. Ah. Ah. Uh. Ah. Parah gue. Hmm. Hmm. Seketuanya atau salah, abe atau sekarang kayak mungkin video barang dahar ke payuna nya ke depannya gitu orangnya random gitu nya oke lah antosannya video nu terbarunya Imabi we selaku iya pembukaan lah gitu nah, jadi makan kia gitu aduh beneran terkuat uyuhan ini betul nggak tah no sok mukbang gitu minum aja minum hmm. Alhamdulillah ya Allah.
Oke. Nantinya ketemu deh dah.